Assalamu alaikum. Amandашайын миң жолу. Ой амандашайын күн бою. Амандашуу анткени тирүүлүктүн символу дейт тургандар. Барыңыздарды жакшы көрөм. Көз сүйлөшүп турганда сөздүн эмне кереги дейт. Нол жерде баарыбыздын көзү сүйлөшүп турат. Көзүбүздө мекен, ата-эне, бир тууган сагыныштардын баары камтылып турат. Сагыныштардын арасында Кудай Таала адам пендесин жуп-жуу менен жараткан, алыстагы жакындарыңыздарды сагынасыздар. Сагынуу болуп турган жакшы. Мен сиздерге Акындын ашыгы деген чыгармам бар эле. Ар бир Даниярдын жүрөгүндө бирден Жамиля бар дейт. Ар бир Жамилянын жүрөгүндө бирден Данияр бар дейт. Андыктан баарыңыздарга арнап сүйүү урунан Акындын ашыгы деген чыгармамды тартуулап берейин. Ашыгым сен каякта, акыным мен каякта, жекте турам карап, жете албай сен тарапка, эскирген жаңы болор, тек чиркин бары болор, учкан куш шабытындай убакыттар болор, ичейин калтырбастан, күчөйүн айтылбастан, кудүйнө дар берчи, кусалыктар тынбастан, оттугу карашыңдын, шоктугу санатымдын, жолдорго баш ийбеген, жоктугу канатымдын. Өмүрдүн жылдарында, көңүлдүн ыргагында, кор кылбай сактайм сени, комуздун кылдарында, түнөгүн калкаланар, жүрөгүм балталанар, булуккан сезимимди булуттар айта барар, сан жылдыз жыбырасын, сабырым кыйыласын, сагындым дегенимди, салкын жел шыбырасын, ар кимдин ашыгы көп, ай күндүн жазыгы көп, айтылып калар сенсиң, Акындын ашыгы деп, айтылып калар сенсиң, Акындын ашыгы деп, ай Акындын асылы деп. Бул ашыктык чыгармасы, ашыктыктын төрөсү болгон, эненин балага болгон ашыктыгы, баланын энеге болгон ашыктыгы. Жаңы эле Акбар энем айтып кетти, апакем деген ыр жазган, жубайыма деген ыр жазган деп. Ат айтылган соң могул жерде ак жоолуктар эле көзүмө жарк-журк болуп турган убагы. Барыңыздарга кызык болуп атса керек, Кыргызстандан укпаган айтышты, Кыргызстандан укпаган комузду баарыңыздар келип, көпчүлүгү Москвадан угасыңыздар керек.
аны да құттықтаймын. Бұл да болса тағдыр. Манас атабыздағы Аткүл Азыреті пайғамбарыбыздағы ене төрөгөн, баарыбыз энеден төрөлгөнбүз, агырганбыз, көгөргөнбүз. Эне деген чоң университет. Мен башка университеттерди билбеймин, бирок эне деген академия, эне деген университеттерди билемин. Бардыгыңыздардын апаңыздарга мына жүрөктөн жүрөккө бир тартуулап берейин. Bizdi жетелі, орутпай бақтың бөпіліп, қалқалап мерім жамалың, қарызбыз сізген еселі. Қайғымды тарттың теңселіп, қарыздар кім бар менчелік. Жүк болған күнім істесем, жүрегім орыйтой көліп. Аламды нұрға бөлейсің, ақ көйлек кисең көйкөліп. Аламда бір дана аялсат, ажарлың емес сенчелік. Ай жарокер емес сенчелік. Үміттің отын жандырған, үй için майрам шаңғылған. Өмірге біздің алып келген енелер үшін жан құрбан. Қайғынды тарттың теңселіп, қарыздар кім бар менчелік. Жүк болған күнім істесем, жүрегім орыйтой көліп. Аламды нұрға бөлейсің, ай, ақ көйлек кисең көйкөліп. Аламда бір дана аялсат, ажарлың емес сенчелік. Ай мейірбан емес сенчелік. Өмірді қаншаң арман бар, өзің бар демек майрам бар. Бейіштеп сенің таманың, белгілеп айтқан пайғамбар. Қантейін апа ezilбей, қанша жыл өтті сезілбей. Балам деп қойчу бір жолы, баяғы бөбек кезімде. Бал барбы сенің сөзіңдей, нұр барбы сенің көзіңдей. Дүниеде бір дана аялсат, сұлу емес апа жаным өзіңдей. Ай чырайлы емес өзіңдей, ай сұлу емес апа. Ушул жерден бардык апалар оу деп коюңуздар. Апа өзүңдөй. Чоң рахмат.